uShembe ke wehla nezinto zasezulwini wayiletha lapha emhlabeni. Inhloso yakhe ukuthi ehle nezinto zasezulwini ayilethe lapha emhlabeni. Kwatholakala inkinga ezulwini ukuthi abantu umsebenzi uyanda ezulwini. Abantu bafika bengazi lutho ngezulu. Bafika nje beblank map sebehambile emhlabeni sebefika ngale. Kwase kuthathwa isinqumo ezulwini ukuthi kufanele uNkulunkulu ehle azohlala nabantu emhlabeni abafundisa impilo yasezulwini bebe lapha emhlabeni. Kwenzela ukuthi uShembe umuntu ufanele ehamba emhlabeni animefika ngale ezulwini ake ngilinganise nje ngesihlalo nangeladi. Iladi isihlalo sengilosi kuzoba isihlalo lesi sihlalo Shembe. Ayithi ubonthi lesi sihlalo siyaguqela uShembe engekho kusona. Izinto lezo ezenzeka ngale kwelizayo. Ingakho umuntu mayesehambile emhlabeni noma ngakuthiwa ubengelona iNazaretha kodwa ubuya ezeinganeni zakhe noma ezemndenini wakhe azokhuluma ngoShembe. Akhuluma ngezinto ezenziwa ngale. Le ntanda nje okhuluma ngayo umkhosi oyingcwele omkhulu amakhosazana owenziwa izintombi. Umkhosi owenziwa ngale. Ithi inkosi uJesu uma ifundisa abantu ukuthandaza. Ithi abathi baba wethu osezulwini ahlonishwe igama lakho, umbuso wakho awuze. uJesu lo nto wayishela emhlabeni. Wacela umbuso ukuthi wehle ezulwini uze emhlabeni. Uthi uJesu icelani uNkulunkulu ukuthi intando yakhe ayenziwe la emhlabeni njengoba yenziwe. Ngakho ke ukufika kukaShembe emhlabeni ukuphenduleka komthandazo wawo uthandazwa abantu bewufundiswa inkosi uJesu. Ngoba uJesu efika emhlabeni wayezokwenzisa abantu intando kaNkulunkulu. Kwasho ukuthi uhlobo labantu afikele kubo alibanalo igazi lasezulwini. Manje ngakho uNkulunkulu athatha isinqumo njengoba umzwile nomfundisi obephethe ukuya la ukuthi yathi inkosi inyanga yezulu uNkulunkulu wathatha isinqumo sokuthi kwehle yena ezemhlabeni. UShembe is not a prophet, prophet, bishop. uShembe uNkulunkulu uqobolwayo ngoba uSitheya eqeda kugwinya imbali one mayeqeda kugwinya imbali kwase kukhuluma izwi lathi izwi lento oyidlile kakusiyona imbali umoya ongcwele wesebuza uSitheya uthi ubani wena njengoba Moses wabuza uNkulunkulu ekhuluma esihlahleni sivutha wathi ubani wayichaza uNkulunkulu mayefika umuntu uyayichaza ukuthi mina ngubani noShembeke wayichaza kuSitheya wathi mina nguNkulunkulu uJehova ogama lakhe linguShembe omkhulu engakazalwa ngiNkulunkulu uJehova ogama lakhe linguShembe. Ingakho uSitheya kwathi mase kufika abantu bezocela isihlobo esihle kwaHagari sekufanele ogana uyise wakhe mayethi ababuzwe laba bantu ukuthi bangabakabani bathi bakwaShembe. Ingakho umlando uthi uSitheya wethuka wayethuswa yina wayethuswa ukuzwa isibongo noma igama alizwa ngalelalanga lembali. Baba uNkulunkulu esimkhonzayo lo oShembe wazichaza wathi uJehova oShembe. Ingakho nomfundisi ekhulumela izwe lechaza uShembe uNkulunkulu qobolwayo. Lento ukuthi uShembe abizwe ngalamagama abizwa ngawo la emhlabeni ingoba la emhlabeni ngokwezinga la emhlabeni akazabe khona uNkulunkulu emhlabeni. Ingakho ngisho kubhalwa bengavumi ukuthi uShembe uNkulunkulu ingoba thina sehlelwe yinto engakazehlele umuntu ngoba even uJesu wayengena uNkulunkulu waye nobuNkulunkulu kodwa uShembe unguNkulunkulu. Ilokho nje manje inkinga yaShembe ukuthi umehla wasuke wehla wayesenyameni yomuntu futhi wes omnyama wayengeke akwazi ukuba umoya ngoba abantu bakholwa yinto abayibonayo sense of sight abayibona ngamehlo abo njengoba wayeza kuthina abantu abamnyama kwaphoqa ukuthi abe
umuntu akabe umuntu omnyama. Ukube wayehlela futhi kwesinye isizwe siyilolo hlobo kwakuzophoqa ukuthi abe lolo hlobo. Usezokhuluma ulimi la. Yebo. Manje baba ngithandile la uthi khona konke lokho esikwenza la nasezulwini kenziwa. Kahle umbuso kaNkulunkulu ususemhlabeni kubantu. Manje baba umbuzo ke sibone kwenzeka izinto eziningi namhlanje umgidi wamakhosazana. Umgidi amunye wazethe into yakaZulu ngoba phela yazi ukuthi kaZulu la khidwa khona. Intombi namhlanje ihlobile ngeke izokuthiwa imvunulo yesilungu. Mhlawumbe bangasusicacisela lapho kuyagidwa ezolweni uma kugidwa kugqokwa zona into egqokwa la uma ungangena olimini uma uNkulunkulu ezulwini kunemkhosi yakhona eyenziwayo. Mawufunda lapha eBhayibhelini lithi iBhayibheli umntumseni ngegugu futhi lapho lichaza ukufuna kushawa igugu umntumseni ngamacilongo lapho lisho ukuthi iBhayibheli funa kushawa amacilongo lichaza ukuthi kunesikhathi sokuthandaza bese kuba nesikhathi sokusina kusinela uNkulunkulu. Le mgidi uShembe ehle nayo weza lapha emhlabeni imgidi enziwe ezulwini kusinelwa uNkulunkulu. Ingakho ungamele ufake isitayela sakho. Mawufaka isitayela sakho lezi zinto uShembe ehla nazo wazibekela ingilosi. Uma uzenza noma uhlabelela utayela ingilosi iyahlela ingabhalwa inhloso kaShembe ukuthi mawenza into noma wenza lento yakhe ibhalwe kuwe baba ukuthi wena uyile emgidini njoba intombi zemgidini nje namhlanje ubeka ingilosi lapha emgidini njoba esekhuphukile nje wafika wangena phakathi kwazo usazobona kuma social network kwathi nyaka awu madoda ube ukuthi uvula isicaba esisha namhlanje ubeka ingilosi yomgidi ukuthi la bekusinelwa khona akusazosinelwa khona nakhu la ubeyotshela ingilosi zezulu nakhu la amaNazaretha asebuhleni asezosinela khona nakhona ushintshe lesi sigcawu ngobuningi babantu awukaze awukho uJulayi wakwaba khona mina ngikhulele kuleli bandla ngizalelwe kulo awukho uJulayi wakwaba khona nabantu abangaka emlandweni waleli bandla yini ibandla uManazaretha likhula usuku nosuku hayi unyaka nonyaka likhula usuku nosuku ngoba khona abantu abazalwayo abantu bazalwa usuku nosuku khona abantu abazalwa bengamaNazaretha bese kuba abaphenduka ukubona noma usethempelini usuhameni uzukhohlwa abantu bekhethe inkosi nabangayiqoki nabayiqokile baba ngiqiniso ngempela ukuthi le mkhuba noma lusikelezwayo inkosi ilokhu yabakhona kusukela kuqala nje ikhona ngesikhathi saphombela phela kaze ube na break uyabona uma uhlabelela uthi namhla mina ngithelile ngishila izwe lakithi uyayibona le ngoma uma uyihlabelela iyaqala ukuhlatshelelwa ngo1910 kodwa even now le ngoma uma uyihlabelela ukhona into eyenzayo kuwe lo mgidi ogidwayo wagidwa from 1910 kodwa namhlanje mawusina konke yenzakala kuwe yini na kwenziwa yini lokho na lento lezihlabelelo masinye wasibekela ingilosi yabona abaculi laba basemhlabeni kuhamba kambe ingoma ziphupha zibuza umbuzo kwenziwa yini lezihlabelelo kaShembe ngaphupha ayikho into engenziwa from 1910 until now isenziwa and it's getting better ngoba kwanda ukuze makufunda umthandazo wesabatha makufundwa umthandazo wesabatha umuntu oqalayo ukuzala ukuthi mawufundwa umthandazo wesabatha kuhlatshelele ezwe into angakaza izwe emhlabeni ayizwe lento ibe yintsha kuyo yenzeka lento kuyena nakuthina njalo thina lo mthandazo wesabatha kade sawuqala ukufunda siuhlabelele kodwa ma eqala nje umuntu ethi bongeni uJehova lento iphenduka ibe yintsha kithi yini into engesisemhlabeni silalele into yasezulwini ngaso sonke isikhathi izohlale idlala indima yayo kuwe kodwa baba lo muzi siko ngiyasaba ngoba ke kuthiwa ilona zulu lo muzi ngoba lo muzi ungcwele lo muzi unamakhamera wonke amakhona awo unamakhamera awusuba nama-mic afana nalama mic esiwaphethe awani lama camera awani lama camera ashutha yonke into oyenzayo oyenza la abe inhle
ngabe yini lama mic awani na athatha yonke into oyikhulumayo ngabe yinhle ungabe yini uyabona kusuke kukhulunywa ngokuthi umuntu esehambile emhlabeni udlalelwa ivideo kusuke kudlalwa izinto ezithathwe lama video nalama camera ozenzile wena lama khona uNkulunkulu wawenza lo muzi waba namakhamera nemshini le kuthwebula wenzela ukuthi ayikho into umuntu ayenza la ingakho kuthiwa mawuze la kufanele usiphathe wazi ukuthi uzonjani ngoba ulungiselelwa lo liyasuka ngokuyizwile inkonzo kamfundisi umuntu obephethe inkonzo ekseni ethi umthengi ethi umuntu waboshwa eboshelisa abantu kwaqhamuka umuntu wathi wena ube nanhlanhlana okwazi ukuthumela umuntu emhlabeni ukuthi akayokulungisela indaba yakhe sina sihlale 40 years hayi twa bokulinganiswa ngo 40 years unyaka uboshiwe mkhulu kabi inyanga bona waboshwa kwezathelwa ngathi akuyena ebusumfundele lodwa noma ingakho uShembe beke ngisho abakhokheli nabashumayeli nabavangeli nabafundi akababekeli into eningi ubabekela ukuthi bakhalime umsebenzi wakhe manje baba umfundisi izolo uthe inkosi uJesu ayinenhliziyo enani kodwa ukubuze bebekhuluma einkonzweni lekho abakuvezi ngazi ukuthi uNkulunkulu unenhliziyo encane uJesu sibona bonke abantu abanolwazi ngezinto zalengwane umfundisi njobe ikhuluma nje le yanto ubethethela idatha ekuye lo mfundisi ufana nomuntu owazalelwa kuleli bandla ngoba inkolo uyithole emncane wahamba nenkosi la wazi uhamba nenkosi ngezulu wahamba nenkosi uthi njoba namhlanje sihamba nesiqu sesine kuye mawuhlanganisa ke ulwazi ukuba iminyaka 41 years inkosi ilanga iholibandla uze ku21 years inkosi inyanga yezulu iholibandla uze ku16 years inkosi uthingi iholibandla uzoza kulo 12 to 13 years inkosi unyazi isiholibandla mawuhlanganisa yonke leminyaka umuntu esebandleni una full Kipa ama unedata nje lo muntu engasuki phansi lento befunwa uShembe ma umuntu emgcobile wamenza umfundi khulume ngakwe ufuna khulume le yakhe akhuluma izinto azizwayo zikhulunywa uShembe oqala zikhulunywa uShembe wesibili khulunywa uShembe wesithathu khulunywa uShembe wesine ngoba kunabantu abaphenduka izolo akunezinto eziningi abangazazi umsebenzi ke wabefundisi nabavangeli nabashumayeli nabakhokheli ukuthi bafundise abantu indlela kaShembe abantu abafikayo baba usukhulume ngoShembe ngathi babalele bazi babahlanje kunendaba baba bawuShembe sebebe khona emhlabeni mina ngisemncane ngabo inkosi uThixo kodwa manje inkosi uThixo kwangashiya ukuthi ubombele uma ngizwe inkosi la ngongashiya ukuthi ubombele inkosi yangezulu le nkosi ekhona njengamanje kuthiwa sibona ubombele uqobo mhlawumbe baba ikuphi mhlambe ungathi information encane ungasilinkisa wona ukuthi ngempela lokho kuyiqiniso yini yibo bombentaye kuyenyaze liyenza kuyiqiniso elimsulwa inkosi unyazi lwezulu isandla kuhlala kwa uJuly ka 2011 kunobaba engathi ngihamba la ngakubaba mkhulu bafica bemngongile lo baba semdala uthi lo baba wengungu enhlayisuthi uthi lo baba mina ubombela ngambona ubombela wathi sevalelise sehamba wathi batabanga wathi angihamba kuphela wathi ngizobuya emhlabeni uthi le ndoda endala ithi sambuza ukuthi inkosi yobuya nini wathi emva kwami uzofika kube uShembe kuphinde kube uShembe phinde kube uShembe wesine uShembe wesihlanu emhlabeni obengowesine emva kwami Shembe nje wesihlanu emhlabeni kobe sekuyimi qobolwa ngiyobe sengibuyile wena wakukhomba le ndoda wathi ngizokubeka ngize ngibuye emhlabeni ngibo Shembe wesihlanu ngoni mase ngibuyile bese uhlala kancane ithi le ndoda mina ngilindele ukuhamba nomnini nangaphela sihambile emhlabeni ihambile sekuhlela unyazi sekuhlela unyazi ayisihambe emhlabeni ngokuphombela wafunga ngayo yebo le namazwi waShembe away zonke ke izinto uphombela ayezenza nangokufana
uma ubuka inkosi la ubuka inkosi inyanga yezulu ubuka inkosi uThini ubese ubuka inkosi uNyazi uShembe kuyena ufana noBhombela ngokwebalakhe ngokwebalakhe somzini nangokwezwi inkosi uNyazi lokuyinezwe elincane kuthiwa izwi likaBhombela uBhombela wenezwe elincane kuthiwa wenezwe elincane uBhombela manje thina sibe nenhlanhla ngoba uBhombela asimbonanga nenkosi la ngasibonanga mina ngihlakanipha ibandla loholwe inkosi inyanga yezulu kodwa sesibe nenhlanhla uBhombela sakwazi ukumbona ngamehlo.